Mbanje kubashimira abantu badahwema gukurikira iyi YouTube channel. Reba kwa kandi subscribe ugafungura inzogera kugira ngo nakagira amakuru azaza gucika kandi ajyanywe n'igihe mugenzi n'utarabikora nawe kandi subscribe maze ufungure iyo nzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification mu gihe dusoye ikiganiro cyangwa andi amakuru agezweho. Murakoze nuko amakuru agezweho General Gakwerere wo muri demokarasi ya Kongo nuko ageze mu Rwanda ndetse abanyarwanda bakaba bamwakiriye neza nangingimira nta rwango byo kuvuga ngo hari hagati y'ibihugu amakimbirane. Twabakiriye neza ndetse twabahaye ikaze mu gihugu cyacu u Rwanda. General Gakwerere yaje mu Rwanda, murabibona abanyamakuru ni benshi abo Burundi ndetse nabo mu Rwanda bose bahateraniye bitewe n'iki gikorwa. Ndetse General Gakwerere bamwe batekereza ko yaje kugambana igihugu cye, abandi batekereza ko yahunze, ariko ntago ari uko bimeze. Ahubwo amakuru avuga ko General Gakwerere ari umunyarwanda ndetse kavukire ari u Rwanda, ahubwo yahugiye muri Kongo nyuma yo gukora cyaha cya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ndetse bamwe bakavuga ko General Gakwerere ari wari ucumbikiye FDLR abasize bakoze amarorerwa zanera hamwe nyine murazumva. Ndetse General Gakwerere ibyo byose abanyarwanda twabiteye umugongo, turamwakirana urugwiro ndetse bitewe nuko dufite umutima ukunda. Murabibona abanyamakuru buzuye ndetse bakubise buzuye. Reka mbe nduhutsemo gato maze nze dukomeze andi makuru arambuye. Gakwerere Sitani uyu nguyu ugafitemo mu za Kibungo imyenda ya FRDC, amakamera ni menshi, abanyamakuru bo mu Rwanda, abanyamakuru b'i Burundi, ubona ko rwose abantu bose. Ndabashimiye ko mu mayakanya nkabanza kuruhukaho. General Gakwerere yabaye kigera ku mpaka w'u Rwanda na Kongo, abanyamakuru benshi batangiye kumubaza ati se niki kikuzanye mu Rwanda? Waba uhunze cyangwa se waba uhunze M23 cyangwa se waba utinya intambara? Haba abanyamakuru b'u Burundi abo mu Rwanda bose bajije cyane ku byo General Gakwerere yaba aje gukora mu Rwanda kandi hagati y'ibihugu hari amakimbirane. Gusa abanyarwanda ntitugire tugira ikibazo na gike cyo gutinya General Gakwerere kuko twe turiyizera ubwacu kandi tuzi ko ntabwo bw'intambara tugira. Abanyamakuru benshi batangiye kwibaza icyo General Gakwerere yaje gukora ndetse amaradiyo menshi n'ama YouTube channel yo mu Rwanda yose bajije kuri iki kibazo. Ariko General Gakwerere nta kintu na kimwe yigeze avuga ku bibazo abanyamakuru barimo baramubaza. We yakomeje aragenda. Dore ngaba abasirikare bazanye na General Gakwerere higanjemo urubyiruko rukiri rutoya ndetse bigaragara nko muri FRDC bari babayeho nayo barabujijwe amahwemo ndetse no gusinzira. Bivugwa ko mpamvu bavuye muri demokarasi ya Kongo ari uko iri kwangiza urubyiruko rukiri rutoya ndetse Kongo iri gufata abasirikare bakiri abana bato bataramenya gahunda z'intambara bakabashora ku rugamba ngo bahaburire ubuzima. Bamwe muri bo bakaba batangiye gushaka icyemezo, abasirikare nyine niwe ndi kuvuga batangira guhungira mu bihugu bigiye bitandukanye. General Gakwerere yabajijwe impamvu yasebyaga u Rwanda kiri muri demokarasi ya Kongo, ariko nagize ikintu kimwe bivugaho. Abanyamakuru bajya bamubaza ibibazo byinshi, iyumve nawe ibibazo yabamubajije maze dukomeze amakuru arambuye mu Kinyarwanda. Akaba yari General Omega mu bihe bitandukanye y'ubwo akaba yaragiye agaragara avuga amagambo yo gusebya u Rwanda, ariko ntabwo yavuga igihugu cy'u Rwanda ngo bikugwe amahoro cyangwa ngo gikorere nabi. Aba niba rero mwamurindaga nawe sindikwaje kubona ipeti ryiwe, ariko yambaye imyenda ya FARDC. Urabona ko yambaye imyenda ya FARDC yaba hasi cyangwa hejuru, bitandukanye baje bambara rimwe na rimwe de l'armée de notre pays. Nawe ni wamurindaga, urabona ko la tenue congolaise, la tenue militaire rwandaise, non, c'est la tenue. Murakoze kwa mu mayakanya nkaruhuka kadukomeza amakuru arambuye. Dore ngurwo urubyiruko rw'abasirikare ba FRDC ndetse demokarasi ya Kongo usanga ifata abasirikare afite abana bafite imyaka nka 15 kugeza kuri 80, abasaza n'abajya mu gisirikare. Ngaho umbwira abantu bameze batyo babasha gutsinda intambara gute bataragira gahunda z'intambara, bataragira icyo basobanukirwa mu ntambara? Ndabashimiye abo twabanye kadukomeza andi makuru arambuye.
ubuhamya bushya bw'abahoze mu mutwe wa FDLR n'abarwanyi ba Wazalendo. FDLR kandi ikaba ihabwa intwaro n'igihugu cya Demokarasi ya Kongo. Uwo niyo mupango wa Tshisekedi wo kugira ngo ahangayikishe u Rwanda. Perezida Antoine Tshisekedi nuko atangiye kurukurita abasirikare bashyashya bajya ku rugamba, aho yiganjemo abasore, inkumi, abakobwa, abagore, abakecuru. Antoine Tshisekedi akaba yatangiye kwinjiza abasirikare bitewe n'ubwoba bw'intambara bwa M23 akeka ko iri bumutwara igihugu cye, kuko M23 ntiri gutekereza na gake kuba yahagarika ndetse n'agahenge ko guha Demokarasi ya Kongo. Dore abo ngabo n'abasore bahoze mu ndwanyi za FDLR muri Demokarasi ya Kongo bakaba baraje kubivamo. Reka twumve ubuhamya batugezaho bijyanye n'intambara ya Kongo, bijyanye n'imikorere ya FARDC, bijyanye n'igisirikare cya Kongo. Tega amatwi wumve amakuru arambuye ya nyayo live. Gusa mugenzera wa kwa kanza subscribe n'utarabikora nawe wabikora. Mbanje kubasuhuza mbere mwabagabo mwe, ndakeka warwanye intambara nyinshi muri Kongo. Watubwira intambara rwanyu ko zabazinga nabo warwanye nabo uko byagendaga? Muri FDLR narwanye intambara 15 zikomeye. Intambara yo muri Ruvumu twagwanye turi hamwe n'abanyatura bo kwa Janvier. Iya kabiri yo nagwaniye Imuheto twari turi hamwe n'abanyatura bo kwa Inyasi. Iya gatatu yo twagwaniye Kagusa naho abaFARDC bari batangiye kuza, nabo baza abaFARDC, haza ng'abaFARDC nka 50. Iya kane yo twagwaniye Ikingi yo yari irimo abarundi, Sadeke zo zajaga ziratwapurira ziri kuduterera amabombe, irimo n'abanyatura, ubwo abo nibo n'Abazalendo. Iya gatanu nayo nagwaniye ku Ikarenga, nayo yari irimo abarundi n'abaFARDC, irimo n'Abazalendo. Iya gatandatu twagwaniye mu Gicwa, twari turi hamwe n'abahibu ba FARDC na Sadeke, nabwo ico gihe bateraga amabombe. Aho twagwanye hose ari igihe ubwo dukitangirira muri iriya ikibumba ira irumangabo, twagwananaga n'abaFARDC n'Abazalendo bo kwa Jamari. Ubwo tugeze ino intuza rero Isaki no twigino ino kutabi, naho nanone n'abaFARDC kense intuza mu Ntaringi no mu Gicwa no twafatwanagana n'abarundi n'ingabo za FARDC tunanone n'Abazalendo. Sadeke yajemo twisakige twaga turisa turi no hejuru aho bita Makombo. Sadeke niho yashiraga imbunda aho bita mu Kimoka, itwapuya iduterera y'amabombe ku nturo. Sadeke icyo yakoraga yarasaga amabombe bari kugarasa yo M23 igize gute iri, natwe tukaba turi hasi nyine imbere. Twese hamwe utubaze icyo gihe cyo ko turi Isake twari kogera no mu 2000, kuko babaga abandi batandukanye, FARDC, Abazalendo nabo babagamo ibyama byinshi, bose babaga bahuriyeho. FDLR niyo muri iyo miso na Isake niyo yari tari yari kabandi bose babaga muri Kongo bari bagize gute bari bahari. Murakoze kandi kwa muduhaye ubuhamya. Ikindi kandi ingabo za Sadeke zinjiye mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo nyuma yuko Antoine Tshisekedi yirukanye iza EAC aziziza kuba bazitarwanya umutwe wa M23. Iza Afrika y'Epfo nazo zafashe ya mbere ziyemeza kurwanya M23, zaraje zasanga ingabo z'u Burundi aho zari zuzuyemo abasirikare afite intwaro ibiribura biremere ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi, aho usanga Demokarasi ya Kongo ifashwa n'imitwe igiye itandukanye harimo FDLR. Dore ngabo hasi murababona. Nize ntambara zikomeye mwarwanye? Ubwa mbere intambara y'abarundi yaririmo benshi cyane ni yaho bita Ikingi, bari bagera ngo muri 200. Iya kabiri tena aho twabaga iyindi yaba yarakomeye abagamo abarundi benshi, nayo ni aho bitaga kuri Tuonane, kuko bo bari bafite amadifensi gagera muri 3. FARDC yarazaga ikaza, ariko abantu baduhaga ibikoresho ni Sadeke niba duherezaga amasasu igaduhereza n'ibyo kujya. Aba bagabo bageze muri FDLR bahabwa imyitozo ihagije, aho batozwaga ikintu kimwe ari ugutera u Rwanda, ariyo gahunda ya Tshisekedi yo kurimbura u Rwanda. Mwabagabo mwe mwamaze imyaka ingahe muri FDLR muri iyo mirwano ya Kongo? Bababeshyaga ko muzahabwa iki cyangwa se muzahembwa iki muri make? Nari mazemo imyaka 12. Ninjiriye aho bita Kutabi, navuye ku Kutabi banjanye ngo ninje gukora igisirikare ngo tuzatahuke ngo tuzaje gufata u Rwanda rwacu. Namaze kwinjiramo tangije imyaka 4, banjana kwiga Seyi aho bita Rugari. Ubwo ndangije kwiga Seyi ndagaruka Seyi twayize amezi 4.
karapu imyitozo za mbere baduha batwigisha ni komba sanzarume. Iya kabiri ni ukutwigisha kurasa neza. Muri FDLR harimo urubyiruko rw'abasore rukiri rutoya runangana nanjye n'abagiye kunsumba, hakabamo n'urubyiruko n'abasaza bashaje. Biology ikindi batwigishaga batubwiraga ko ari ukwanga u Rwanda n'abayobozi babwo, cyane cyane ubwoko bw'abatutsi. Noneho haramuka n'ibindi bakadushiramo ideology yo kuvuga ngo uwo bazafata atorotse bazamwica. Hari abo bafataga rero bamwe bakabica, na bamwe bambaga n'abandi ngo nanje mbice. Kenshi na kenshi nabagamo bakanangeka yuko ndi umunyarwanda, nasangaga turimo tugira ngo muri batatu. Murakoze abo twabanye muri aya makuru, niba kandi subscribe ndabigushimira, niba utarayikana nawe kandi subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification mu gihe dushyizeho amakuru arambuye mu Kinyarwanda. Ciao ciao, Imana ibarinde.